ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belrand News one vha tshi khou avhalelwa nga Rotshizwa Maremba. Tsedzuluso ntswa yo dzumbulula uri minyamulemalema i a kona u tshila miṅwaha i swikaho 35 zwine zwa lingana na miṅwaha i linganaho ya ḓana fumalo ya muthu i sina cancer. Maswole ya muvhili wa nyamulemalema a ya lwa nga vhuhali na sele dza cancer. Hezwi ndi u ya nga dokotela Vho Vera Gubunova ubva University ya Rochester. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Nature Communications. Vhorasaintsi vho bveledza tshishumiswa tshiswa tsha khompiyutha tsha u ṱalusa ṱhanganyelo ya dzijini dzine dza vha tshisima tsha malwadze o serekanaho u fana na vhulwadze ha swigiri, cancer na asma. U ya nga vhorasaintsi, tshishumiswa tshavho tsho ḓisendeka nga modele wa vhuṱali ha kholekole kana Artificial Intelligence AI. Ṱhalutshedzo ya tshishumiswa yo andadzwa kha Journal ya Proceedings of National Academy of Sciences. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belrand News, nṋe ndi pfi Rotshizwa Maremba, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Awanga ne swida kha sia ḽa masheleni. Belrand Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wanganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.